hileswaku ka ha ri khala a hi ta ku ho zafaras malamulela nga ha swi endla sweswi na nga ha swi endla ka malembe yala metwa ku va ku sunguti nyenyenyani nyenyankulu lockdown December ri herile hayi kona hlekani mingisero mukara lona FM na ku hlekanisa kulonga ngisela station lexi ri koho eka nhlekano siku ra namuntlha na matlhela vantlhanu siku hi leri ra 23 ra n'hweti leya ya Mawuwani lembe ra 2021 ni Khalanga Pat Mathebula in'wana risimati wa jimwe xitlhangon'wa xingiritano wa jajana wa makunani wa ndandadzi ta ka wena ni ri la studio 13 ni ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akuramba mingisero Munghana Lonene FM ni famba na tinyiko Morgan Xivambu tanihi muhumelerisi wa nongonoko lowuwani xivutiso lexi ku vutisaka xo mingisero me a hi lava ku kota ku swi tiva ku kumbexani mi nga hi pfuna ku twisisa ka antswa ku ri loko mo languta ku na matshalatshala lawa ya vonakako ya kha ya endleka van'wani va vulavula hi timhaka ta ku ku na matshalatshala mi ta tsundzuka ku ve na matshalatshala aka huvo yo endla milawu hi vandla leri ra ATM ri ka ri kombisa timhaka ta ku ri ri pfumala ntshembo eka president wa tiko president Cyril Ramaphosa a khale ngopfu mi kha mi swi twa emahungweni kha ku vulavuriwa hi timhaka ta ku vandla ra EFF ri le ku ringeteni hi matshalatshala hinkwawo a khoto ku ringeta ku lava ku ta tiva ku kahle i va mani lava va nga seketela khale ka president loko va nga seketela president Cyril Ramaphosa loko va kha va phikizanela xitulu xa vurhangeri bya vandla ra African National Congress tlhandla kambirhi mi ta tsundzuka ku ku na swiyenge swin'wani leswi swi komba ku ngeta swi tsaki hi vurhangeri bya voho ngopfungopfu loko mi kha mi languta swiyenge leswi van'wani va vulaka ku va swi vitanaka ti-RET hi ndlela yeleyo ka vandla ra African National Congress loko ri ka hi ntiyisi hi ta twa hi vo vinyi va swoho hi ndlela yeleyo sweswiwani ku na xiviko lexi xi nga huma xi kombaka leswaku varhangeri vo hlaya emisaveni va le ku lavisisiweni hi swiyenge leswi swi fambaka swi ndla vuhlori hi ndlela yeleyo laha vanhu va hetelelaku va lavisisiwa ku lava ku ta twisisa ku kahle va tirhisisiwa ku yini ku ya amahlweni se van'wani va kombisa timhaka ta ku loko ku fanele ku lavisisiwa president Cyril Ramaphosa va hlawuriwe ku ya hi vulavisisi hi swihehlo leswi nga koho hi xiyenge lexa xa NCO group ka mahungu lawa ya nga pfuta ya komba leswaku vulavisisi lebyi a byi lavisisa Afrika-Dzonga kumbe byi lavisisa president Cyril Ramaphosa a byi huma eka tiko ra Rwanda hi ndlela leyi kusuka ka software liya yi nga tumbuluka Israel se hi la ku twisisa kusuka eka wehe mingisero wa Munghana Lonene FM ku kahle we u vona ungeti lexi endlaka ku un'wana na un'wana a twala kumbe a vona ka ungeti ile ku laveni ka president Cyril Ramaphosa ku nga va ku ri yini a hi sunguleni aka matiko ya le handle hi languta vuxaka bya hina tanihi tiko na matiko ya le handle ivi hi vuya hi languta laha kaya hi tlhelo ra tipolitiki hi matshamelo ya toho lava hi bulaka na vona Professor Themba Sono ni teka riqingho ra vona ni bula na vona andzaka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Pat Mathebula tlhelo wa tipolitiki lava hi va amukelaka Professor Themba Sono Prof nhlekani nhlekani amrongole hinkwenu a khensa swinene Prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina mi hi pfuna ku twisisa leswi a hi languteni Afrika-Dzonga na matiko ya Afrika ngopfungopfu ka tiko ro fana na Rwanda vuxaka bya roho ku nga ku ri njhani kumbe yima ni sungula hi ndlela leyi Prof ku loko n'wina mi ta mi vone mahungu lamaya ya ku pfuta ka NCO group leyi vulaka swihehlo swo hambanahambana mayelana na matiko lama ma nga le ku lavisisiweni ku ka ku tirhisiwa software liya ya le Israel ku te yini ka n'wina miehleketeni well Israel a ku na nchumu lexi fanele ku ri hi xi hlamala a ni ri loko ni vulavula nkarhi wun'wana na n'wina vahaxi va mahungu ka Munghana Lonene ni tshama ni va mi byela ku ri tiko amisaveni leri ri nga matimba ngopfu ku tlula na vo America ku tlula na vo Russia ku tlula na vo China hi tiko ra Israel hikuva ni mavona lavo vo Hitler lavo va nga dama Juda ngopfu le va endlele tiko ra Israel hi mpfhuka ri nga velekiwa hi 1948 ku ri ri languta misava hinkwayo ku ri hi vo mani lavo vo ka va nga tsakeli Israel vo ka va nga tsakeli majuda hi vo mani lava nga pfunaka majuda so manje ni sweswi swi mi vulavulaka swona swa bindzu leri ra NCO leri ra le Israel leri nga endla leswi va swi vitanaka Pegasus software ri nyikele mfumo ya 11
ti-software leti manje ni matiko ala nga nyikiwa software leti hi Israel hi matiko o fana na vo Rwanda na vo Morocco na vo Tajikistan na van'wani lavo ni nga ti karhateki hi wona manje ni ke hi mhaka yini Morocco na vo Rwanda va langutile va vona ku ri Rwanda yi holova ngopfu na Afrika-Dzonga hikuva ni Rwanda vanhu va Rwanda va tsutsumile va ta la Afrika-Dzonga la va ti-intelligence ta kona manje ni Rwanda hikuva ni a yi holovi ngopfu na Israel loko yi ta ku pfuna ke ku languta vanhu lava kambe leswi swo Pegasus software a swi control hi Rwanda swi controla hi Mossad a Israel hikuva xin'wana na xin'wana lexi Rwanda yi kota ku nghena na ka tifoni ta President Cyril Ramaphosa na Israel na yona Mossad na wona ya kota ku swi vona ku endleka yini hi vumani va vulavulaka na President Cyril Ramaphosa or na vanhu va ANC and hi vanhu lavo va twanaka na the Palestinian Authority va twanaka na the Palestinian Liberation Organization va langutela ku Morocco a yi twani ngopfu na Afrika-Dzonga va holova hi mhaka leya swilo leswa Polisario Sasawari Republic hikuva ni Morocco yi ri a ku na tiko leri va nge Sasawari Republic hi tiko ra Morocco ntsena manje na Afrika-Dzonga yona ya ala so manje ne va pfuna Israel yi pfuna Morocco na yona ku ri yi tiva ku ri na ku endleka yini Afrika-Dzonga hikuva a va twani so va swi tiva ke ku ri ANC yi yima na Polisario va swi tiva ke ku ri ANC yi yima na Palestinian Liberation Authority or sweswo swi nga Palestinian Authority so Israel a yi va tsakisi sweswo so a yi hlamali ke loko ku ri na mahungu lawo va nge va ringetile ku nghena ka tifoni ta President Cyril Ramaphosa ka ri xitlango xa Israel la a va yangi ka Afrika-Dzonga ntsena va yangi ka President Cyril Ramaphosa ntsena va yile na ka President Emmanuel Macron wa le Fora hi mhaka yini va ya ka hina na a ni ri na yena a tili la Afrika-Dzonga so ma-Israel na vona va lava ku tiva ku ri a va vulavula yini Emmanuel Macron na President Cyril Ramaphosa a ku vulavuriwa yini a ku vulavula swilo swa Mozambique ntsena na a ni va tsaka va Israel va tsaka loko va vona Emmanuel Macron a lwa na ma-jihadist le Afora kambe a va tsaki loko va vona Macron a nghenile matiko fana na vo Mali na vo Chad na vo Central African Republic va endla vunghana bya yini hi vunghana lebyi byi nga ta hetelela byi hlupha Israel na hi leswi vanhu va Mossad va swi endlaka loko va rhumela swilo leswi va nga swi rhumela swa Pegasus software ka matikweni man'wana ni hundzila loko se ni vuya prof ni lava ku ta ku loko mo languta sweswiwani ku rindzeriwe ku SADC yi rhumela masocha a Mozambique va ri Mozambique yi fanele yi sayina xo karhi mpfumelelo wa ku va masocha la ya ta rhumeriwa a yi le ku sayineni Mozambique kambe Rwanda se yi fikile a Mozambique swi vula yini leswi prof a yini ni mahlweni loko ni vuya lamo ni khomela tani u yingiselana kona ku Afrika wa vulavula ka mugana Lone FM makomba ndlela xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 015-297-1855 tirhisa Mathebula DP at SABC.co.za at Afrika Mungana i Twitter handle kandisa rito ka 071-265-9860 hi ndlela leyi na Professor Themba Sono i famba na vona kahle kana swikera namuntlha hi la ku ta twa na we ku angula kwini prof ni lava ta ku hi ta languta ka timhaka ta la kaya kambe ke hi nga se languta a hi languteni nyana katsongo hi timhaka leti ta le Rwanda loko Rwanda yi teke masocha se ya fikile a Mozambique yi tikoma kha yi koka milenge ku sayina ntwanano wa ku tisiwa ka masocha kusuka eka matiko ya SADC swi vula yini swi vula ku ri Mozambique a yi tshembi Afrika-Dzonga i swi tiva ku ri loko ku nghena SADC
SADC na yona a yi nga ti yi ri SADC yi ta yi ri na Afrika-Dzonga. Ende manje ni Philip Nyusi na Frelimo va tshemba Zimbabwe, kambe Zimbabwe yi nga koti ku ta yi ri yoxe yi nga ti na SADC. So manje ni ke va ku Rwanda yena ku nga munghana lonkulu wa Nyusi and wa tsakela leswi Mozambique yi swi endlaku, and Mozambique a yi tshembi Afrika-Dzonga hi mhaka swo talanyana. Xo sungula, Afrika-Dzonga ni mi byerile mavhiki lawa nga hindza nuku Mozambique yi lava ku ri Manuel Cheng loyi a nga yiva ti-billion ta ti-dollars a Mozambique u lava hi mfumo wa Mozambique ku ri a ta tenga le Maputo le, and u la Afrika-Dzonga le, u la jele ya la Afrika-Dzonga. Manjini Mozambique yi ri wena Afrika-Dzonga vuyisa Manuel Cheng ku ri a ta tenga. Manje na America na yona yi ri tisa Manuel Cheng le America le hikuva ni Manuel Cheng u ile a endla vutsotsi byo tala ngopfu ta ti-billion ta ti-dollars na vanhu van'wana va le England n'wi tisile America. Manje ni Afrika-Dzonga yi le xikarhi a yi tivi ku ri na yi nga endla yini, a yi a Maputo, Afrika-Dzonga a yi a Maputo, a yi a Washington DC. So manje ni Philip Nyusi wa nyangatseka. I xo sungula. Xa vumbirhi, a nga tshembi Afrika-Dzonga hi mhaka ya ku ri South African Security Intelligence, State Security Agency yona leyi yevo a yanda dlodlo loyi na vo lava va khale vo David Mahlobo and so on, yi endlile swo ka vitani ngopfu a Mozambique wa kwatile, so a nga swi rhandi. Mozambique a ta lava ku ri loko SADC yi tisa masocha yona a yi fanele ku ri yi tisa ku nga ri na Afrika-Dzonga, kambe yi nga swi koti sweswo. Yona yi ta va yi lavele Zimbabwe ku ri yi ta. Manjeni va teka Rwanda ke, and Rwanda na Mozambique va na xilo xin'we, va gungula ngopfu hi Afrika-Dzonga hikuva na Afrika-Dzonga u tekile ma-intelligence lava va le Rwanda iva va fihla kona kwala vo Central la. So Kagame a nga tsakangi sweswo na Philip Nyusi a nga tsakangi sweswo Afrika-Dzonga. So xifaniso xexo hinkwaxo Prof xi vula yini ka tiko ra hina, ngopfungopfu loko hi kha hi languta ku ongeti xiyenge lexa xa vunhlori lexi maka xi tshaku sweswiwani xi tikomba xi ri hansi ka ntshikelelo, matirhelo ya xo a hi matirhelo lawa kumbexani van'wani va nga ku ya hi vuyerisa tanihi tiko. Swi vula ku ri Jacob Zuma u onhi swo tala ngopfu hi mpfhuka a nghena from 20 to 2007 leswi a ku ri na matlhantlhe, kambe loko nghena iva a hundzuxa lexi xa State Security Agency ku ri ku va piggy bank, ku va banka yakwe leyi a xava vanhu va le va nge hina vo mkhonto wesizwe na loko ku ri a fika va vona na nyimpi na yin'we. Swi kombeta ku ri President Cyril Ramaphosa stele hi nga vulavula ku rin'wana leswi na hikuva na leswi swi tele ni nga ngheni kwalayo hikuva ni a ka ha ri na nkarhi, ni vona na nkarhi wa tsutsumanyana. Kambe a hi hetiseni ke kwala swintsongo sweswi mi nga swi kotaka, ni lava ku hi kota ku twisisa hikuva sweswiwani loko mo tsundzuka hi khale ngopfu ATM yi kha yi ku vote of no confidence a parliament, a hi khale ngopfu EFF yi kha yi lava ku twisisa kahle kahle i va mani va nga pfuna President Cyril Ramaphosa loko ku kha ku ndliwa ti-funds ta CR17. A hi khale ngopfu lava va vonaka ku va ri ka RET va tikomba ku va kha va kokela tlhelo loko swi fanele ku tirhisana na president. Xivutiso i ku kahle President Cyril Ramaphosa hikokwalaho ka yini un'wana na un'wana tikomba ku i va sale ndzhaku wa va lava ngopfungopfu kwala kaya? Ma vona Cyril Ramaphosa u na valala ngopfu vo tala ka ANC andzeni na le ka mfumo wakwe. Ku na vanhu lavo va lavaku ku n'wi wisa, ene ku na vanhu lavo va langutaka va ku loyi u stadaha u famba sanana a nga koti ku endla swilo hi ku hatlisa, so hi nga n'wi menula.
so va karhi va ringeta na vona va lavo va nga ka cabinet yakwe ni nga va hlayi mapito kambe a na nkarhi wo sweswo hikuva ni fanele ku ri ni kombeta nteni ku ri hi mhaka yini ni ku loyi na loyi na loyi na loyi kambe ni ngo va lava ku n'wi wisa na vanhu lavo va fambanisa na Jacob Zuma va lava ku n'wi wisa hi khale ni karhi ni va byela van'wana na vona va ANC ni ku munhu loyi ni n'wi tshembaku loyi wo fana na vo Dr. Zweli Mkhize a hi munhu wa Ramaphosa na sanana from 2005 munhu loyi hi loyi a supporta Jacob Zuma ngopfu so tikombeteli ko Didi Mabuza va le kwihi Didi Mabuza u tisile vanhu vakwa ku ri va supporta Cyril Ramaphosa sweswo hayi tinchumu hi yena Didi Mabuza vanhu u le Moscow kambe ene president Cyril Ramaphosa ka tala wa kona a nga koti ku endla nchumu hikuva ni xilo lexi hi xi vitanaka ku ri constitutional democracy xi bohile mavoko a president Cyril Ramaphosa a nga koti na ku susa va lava a tivaka ku ri hi vona va lava ku n'wi tlhava hi mikwana loko a langutelele tlhelo le hikuva ni ku na xilo xi va nge constitutional democracy ku ri u susa munhu Afrika-Dzonga swa tika ngopfu ma vona xihoxo lexikulu lexi nga xi endla hi 1996 and ni vulavurile ko tala ka ti-TV ka SABC loko constitution leyi ma yi tsakela n'wina mi ri constitutional democracy kambe mi ta vona ke ku ri loko yi ta hetelela yi mi bohile na mavoko mi nga koti na ku jika swigevenga swi ta yiva i va swi tsutsumela ti-court swi ta helela amoyeni ku na gungula ka n'wina so ha ri maxangweni lamakulu ngopfu hayi le maxangweni lamakulu ngopfu hi mhaka ya swigevenga leswi yivaka timali kumbe swi la ku teka matlhari swa mfumo lowu kambe ha ri ku hluphekeni ngopfu hi mhaka ya constitution ya hina hikuva constitution ya hina hi yo yi nga ta hetelela yi hi wisile ene loko Tim Modise a ni vutisa ku ri he wena Themba Sono so hi mhaka yini u hleketa ku ri hi 1996 hi mhaka yini u hleketa ku ri constitution leyi loko ta vona ke wena mina na wena a hi hanyi nkarhi wo leha u ta vona ke i ta fika la manjeni constitution leyi yi boha mavoko that's why vo Roof Mayor na vo Cyril Ramaphosa na vo FW de Klerk a va tsakile ngopfu loko constitution leyi yi endliwa ke manjeni yi khomile yi bohile milenge na mavoko a president Cyril Ramaphosa na vanhu lava vo ka va nga tivikani va nga ka cabinet yakwe a nga koti ku va susa hi ku hatlisa hikuva constitution ya ala hi constitutional democracy ni mi khensile prof vana na ku hela ka vhiki lokunene na n'wina inko Professor Themba Sono ai buli mingiserome le ka 0152971855 sungule amukela makamoni Sendron Tuli hi twa ku ri yena o angula ku yini ka mahungu lama hi nga langutelaka hi awara yan'we ya mhaka nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. You know the problem currently within the ANC is that there are people who are members of other people. You know, if you've got money and then you can organize a prize, buy people alcohol, and then you own branches and so on. And then people listen to you. You know, they don't disagree. So that's the problem. You know, these are the kind of politics that are at play at the moment within the ruling party. Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM kumenharunharhu timinete ntsena ku bela awara ya 12 0152971855 kumbe mi tirhisa mathebula DP ya SABC.co.za ai dyondzisaneni hi dyondziseni kahle
incini xindla ku n'wana n'wana a twa ongeti i fanele a ngopfungopfu ka valava va hi va twaku kwala mahungwini va kha va kombisa ku va lava un'wana a ntswalela lako kumbexani va lava nhloko ya vonkambanini swi vula yini ku endleka yini a hi ku tumbingisela munghana lonene FM hi le ka 015 tirhisana Mathebula DP at SABC.co.za at Afrika munghana i Twitter handle leyi u nga yi tirhisaka muyingiseri wa munghana lonene FM makomba ndlela nongora wako Afrika wa vulavula a hi tweni ni muyingiseri hi twa ku yena angula ku yini hlekani Njhani Khalanga? pfukele njhani papa hayi va tikomba a ni swi tivi va kumbexani ku nga va ku ri network yi nga fika yi va tsema hi kuma va twala nga ri va le ku chayeleni 015 kumbe tirhisa Mathebula TP at SABC.co.za hi ndlela yoyeleyo sweswo swi ta hi pfuna ku va hi kota ku twa ku n'wangulo wa wehe ka mhaka leyi hi bulaka hi yo wu ri yini muyingiseri wa mina un'wana muyingiseri loyi nhlekani Ehlekani hi boti va ka Manghena. ayi baba Mpfukile? hi komi kwihi Hi pfukile ma. Ni vona ku leyi i mhaka ya ku lava ku dyondzisa ku nga ri na ti-emotions se no na mi tshipanyana ni kota ku ni kombisa swivutiso leswi mi nga le ku swi vutiseni. ni yingiserini la ku twa tana na to hitu Okay. Number 1 i ku i tiyisi ku na vanhu vo tala va lavaka ku president wa hina a chika a xitulwini kambe a ngo zondiwe hikuva i munhu loyi a nga na tlhelo ra kahle ka mabindzu ku hava loyi a nga n'wi solaka kambe loko se hi langusa aka leswi sweswi South Africa yi nga langutana na swona loko a ku ri ka mete a hi ta ku u kuma 0 out of 10 loko ri out of 10 because ka ku cinciwa misava ka constitution ya hina ku hava land clause ku na property clause a vete ku cinciwa section 25 ku tsandzekini ku swi va swi hetiwile hi nkarhi lowu a nga nghena and then nghene hi 2018 a nga nghenangi hi 2019 ku tsandzekini ku na reserve bank a vete yi fanele yi cinciwa ku hi ku is a central bank ya tiko matiko laman'wana central bank ti owniwa hi mfumo ku tsandzekile ku na ku tumbuluxa mitirho ku tsandzekile u koti na ku pfala tiko lembe hinkwaro va ku lockdown ku va hava swakudya o va nyika 350 ku va hi xave na 80 kg ku tsandzekile swichudeni swa feyila ku ya amahlweni hi ku swa kolota ku hava ndlela leyi swi hakeleliwaka hi yona se munhu yaloye i munhu loyi hambi wa swi lava leyi hi ti-president leti nga hundza especially great leader Zuma a no yi kuma hi vo July sweswi ve ri hi yona ku babeliwaku hi yona kumbe a yi weli ka annual increment se u kume 0 so hi swona leswi swi i kume 0 ni mi twile mi kha mi hlamusela ku ya kambe mari languta tiko ku sukusela hi 1994 ku fika kwala hi nga koho ku ri fambise ku yini mi vone yini n'wena hi mafambelo ya tiko ra Afrika-Dzonga ku sukusela hi 1994 ku fika sweswi a ku ri ku yimbelela we love you South Africa rainbow nation na ku endla police act ya 1995 Labor Relation Act ya 1994, Employment Equity ya 1998. Ku ri ku endla milawu a nga cinci nchumu a ku ri hava gezi matikweni aka ti-village mara loko se ku nghena president Mbeki a ku ri ku va byela ku n'we mi vabyaku byanani beetroot na manto chabalala nsimanga ku dana ti-beetroot vanhu va lovetela hi HIV kambe hi 2009 loko se ku nghena president Zuma hi laha nga tisa ku cinca number 1 u hi sayinele ku hi wela ka BRICS se va BRICS ivi hi vo 2014 a sayina ku endliwa new development bank vongo i BRICS bank ku hi nga ha lombi mali hi durheliwa hi $2 ka International Monetary Fund hi fanele se hi ta lomba hi UN yi ringana R2 hayi leyo ya ku ringana na R14 then hi laha se ku nga sungula ku ava enene
ka matiko ya West ku nga France, America na Britain. Se mi kuma ku vanhu lava a tirhaka na vona kwalaya lava va endliwa ku nga ku hi vona va nga tlhariha va dyondzekile va fa va tirha against president Zuma. Se hi laha hi nga kona sweswi hikuva vanhu lava ni va vitanaka i ti-stooges ta white monopoly Catholic va humese endleleni leyi a hi tekiwa hi munhu loyi a ri socha a nga lwela tiko, loyi a ri target ka valungu yena na Chris Hani ivi yena survivor, ivi a hi humesiwa ndleleni hi lava vona va nga ku tivi ku exile, va nga ku tivi ku prison, vo ngo tshama va detainiwa mara va nge se tshama ku va convictiwa lava va khomiwa na vona. kasi jele na exile swi tisa yini? Swi tisa leswi sweswi la a South Africa swa tiveka ku loko a ku ri na vanhu lava fane va khomiwa va nga ma-comrade na mina ni wela kona ka list. Hi mhaka yini hi vulavula leswi swa ku chucha vanhu va tima. Se a wu nga ta khomiwa loko ve u yima na ku status quo remain ku a hi tshama hi paniwini swilo hinkwaswo ku ona valungu hi nga cheri rifumo ra tiko leri. Se lava a va vulavula leswi sweswi ni nge le ku swi vulavuleni a va khomiwa va tlhela va gweviwa. Eve va huma va president va ndle yini ku cinca sweswo? Loko va huma va hume va khalabyini president Mandela nakona va kota ku rivalela valungu lava nga va xanisa na tatu wa vona mara va tsandzeka ku rivalela tatu wa vona ku komba ku sa va brain washiwina ka huma nge ku ri vona lava hi va tiva ku va yimanele henhla ka tafula loko a meeting loko ku ve vanhu va lava ku xavisa tiko leri a ka huma nge ku ri Mandela yena. Se swi vula ku loko munhu a ya jele i huma brain washiwini? No, president Zuma nge brain washiwa. Hikokwalaho ka yini lava van'wana va brain washiwile lava van'wana va nga brain washiwi a va ri ka ti-conditions to hambana? Swi hambana hi ideology. Ku ri valungu loko wo fika va ku dyondzeki ngopfu a wu phutangi ivi u tsaka loko va ku bambetela hlaneni u ta brain washiwa. Se president Zuma na Vasamora Machel lava va ku loko wo vo mulungu a kha ku bambetela hlaneni swi tivi ku ni ku xaviseni ku va ku ri vo va vulaka sweswo hayi ku va ku ri hina. Se lava mi va vonaka boti lava va tirhela valungu va tirhela ku status xi tshama xi remainini xi ri leswi xi nga yi swona. That's why mi kuma ku tiphati ta ku fana na vo PAC na va AZAP a ti nge ti kumi ti-seat parliament ku ta tirhiwa hi ndlela yin'wana na yin'wana ku loko va endla conference va disturbiwa ku va nga ti kumi mutima a kha a lwela leswi a lwela swona kusukela ku sunguleni loko ANC ya sungula hi 1911 na 1912 ku nga misava nemetweni botwana ya hina yi hava land clause mara ku lweliwa misava ku na property clause. Swi vula ku hina hi nga endla constitution leyi themendeliwaka lava nga kona sweswi afun'wini va tholiwini i tibillionaire ku va ta hembela vanhu va constitution leyi saseki ngopfu ku ve a hi kahle ya hina i ya ku endla ku na loko ho lava ku teka mulungu n'wi yisa khoto ku ya wina yena na hi yingiseli na ku mi fambi njhani khoto loko mi diwini hi mhaka ku nawu lowu wa ku protect a hetseleni nawu lowu mi wu khotaka masiku hinkwawo loko mi tshika mi nghenele July mi tirhisa mi wu khota mi tlhela mi vula ku i nawu wa 1996 right namuntlha i 2021 July. Hikokwalaho ka yini loko ku ri ku yi hoxekeli wu famba kusukela 1996 yaliya? Xivutiso xa kahle loko ku ya votiwa siku ro sungula hi ti 27 ta April hambileswi ni nga tlherisiwa kwale ndzeni va ni xoteriwa hi masiku hambi ya 24 ku ni vota. Se na swi twisisa ku hikokwalaho ka yini a wu votanga ro sungula no ni nghenile kona na yini le gijana yi lehini loko se ni ri le ndzeni va byele ku wehe wa 24 la ku votiwa ku ri wa ti 24 ta May la ku votiwa ku ri April swi ri wo xotelo hi masiku a ni kwati ngwani vheni huma ni kwati le kwati loko ni kusukela nkarhi lowuya who said hi kumini ne a hi ri na right ya ku hi cinca nawu ku va leswi hina ma-Afrika hi lavaka swona mara hi mhaka ha yimbelela Mandela a wu cinciwangi na Mbeki u yi kumini 2/3 kambe loko se va voko ku ta nghena president Zuma
hi laha ti-studios ta white monopoly cattle na white monopoly cattle media houses va nga discourage vanhu va nga tsakeli ku ya ku vhoteni a va vutisiwa xivutiso xa ku mhaka ya ku vhoteni mi khamukele se kuma mati hala ka n'wina va ku hangehi se loko yi fika yi wina ANC mara yi nga wini hi 2/3 majority a mi swi koti ku cinca leswi nga le ka constitution. That's why na sweswi mi vona loyi a nga kona president loyi a nga kona hi ku tirhela valungu u nyangatsa vanhu ku vanhu va ta langa va nga hi ku vhoteni. That's why mi tshama ni kha a hi yeni ku vhoteni loko ho kuma 2/3 majority hi va hi ri na right ya ku hi nga cinca constitution hi susa va Sodoma na Gomora leswi nga le ka constitution hi susa leswaku misava leyi ngo yiviwa hi valungu hi fa hi xava. Why sweswi vanhu lava nga le Alexander na matiko yan'wana va nga luta va ya va tekeriwa na ti baba misava yi tsandzeka ku yi tekiwa back leyi va ngo yiva swi hambana njhani hiko misava yo yiviwa na matandza mo yiviwa mara ku tekiwa matandza ku siyiwa misava baba July ni kensini swinene misava yi yiviwile anti n'weveri xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona muyingiseri wa Mugana na FM makomba ndlela ma yi vona mhaka leyi mi vulavula hi yona ya ku hi fane hi mi fonela n'we tani hi vayingiseri ma swi vona loko loko hi fonela muyingiseri ivi a vulavula ivi kumbexani mi nga yimi na swona leswi a vulavulaka so mi ta ku yini mi ta ku swi vulavula Mathebula valava se swi kahle ku muyingiseri a fona a vulavula leswi a vulavulaka swona hi n'wi kaneta loko swi nga ri swona hi n'wi lulamisa laha swi lulamisiwa kona ivi hi ya mahlweni hi dyondzisana tani hi rixaka kambe hi nge mi foneni vayingiseri wa mina fonani kunene hi mi twa ku mi ri yini a hi tweni n'win'wana muyingiseri hi ka hi tsundzuka leswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi hi loyi yin'wana muyingiseri hlekani ni mi hlekanisini a va ha ri kona lava hi ma hi twa laha hlekani mi njhani papa hi pfukile njhani hi pfukile mi ri yini n'we mativa ma vona Raphetho loko a no va na matimba misalo a gweta ku vulavula kona na fana nga ha nghena xitichi lexi hi mhaka ya ku i vulavula leswi n'we mi nga yimeku na swona na ku swilo swa swi vulavulaka hi mhaka u suka a va impatient ka president and the president una 3 years a sungula ku fuma maniki n'wina tanani na ro tlhelo leri a fana a vule rona ma swi vona ya it's right bara ni fane vulavula no account eka marito ya yena mara ni se langisana president wa tshama ka n'wi yisa hehla ku great leader ube na opportunity ya ku fambisa tiko leri for almost 8 years hinkwayo maniki yes only if akuma kuno his back is against the wall asungula ku vulavula hi mhaka ya ku land issue mhaka reserve bank and all those things nkarhi luwa hinkwawo luwa a nga vulavuli nchumu loko a vona ku se timhaka ta yena ti kumekini ta ku va dya timali na hinkwaswo sungula switori July every time tshama kha vulavula hi ku ndlela leyo suka ilimi ya ka Malamulele i mabhavu loko ri va n'wi yingiserile agrees wa kha vulavula la le ka vumbhoni bya zonda ku timali a ti repiwa ma vona 1000 loko mi yi repa Raphetho million a yi repiwa kunene yi ya le ka great leader ya yena i agrees a yini kumbe agrees wa hemba ku fika sweswi ya mara ni vula ku so far kuna sweswo so va chava ku ya laha a va chava ku tlhelela laha va kota ku kanetana na vumbhoni bya agrees ni vula ku n'wina Raphetho loko ku ri hi ku n'wina mi ngo chava swin'wanyana mi nga chuza ku ya le va nga kona sweswiwani mi chava ku ya laha mi ngo tshama mi vulavula kahle leswani Steve i cini xi nga ta ku a vhumba a chuza ku ya le a ni wa chava ku laha ya kona ya ndile ku ya vumbuluka swilo swo tala a ni a va ka va tisa swivangelo va ku a ni yile ku luya a nga voyamela tlhelo ro karhi hayi Raphetho ma vona loko futhi Zondo ni n'wi sapota ngopfu loko Zondo loko pfumelela swilo leswi a swi vulavuriwa laha a ta va a one system hinkwayo ya swilo leswiya swa Zondo swilo leswi a kha swi endla hinkwaswo hi mhaka ku va pfumelela swilo leswi ma ni twisisa se yaloye i karati i munhu wa ka hina and i busy i le ku praiseni ka swilo swin'wana swo mativa swilo swo ka swin'wana loko a ri na hi mabhavhu ya patu leri humaka ilimbi ya ka Malamulele i hleketa ku ri ya lunghisiwa njhani ku mali yi kha yi tekiwile va ku a yi rholiwa ya le ka koko wa yena hi mali leyi fanele yi ta lunghisa patu leri loko leswi swi vulaka ku n'we miyingiseri wa ma tshemba ku leswi a swi vuriwa hi nkulukumba agrees hi swona
okay se vulavula swona i mboni byo tiya because va chava hi ku ya lava kota ku ti vulavulela loko va ku byela ku somewhere ku na swin'wana swo against wena a ni loko u nga tivi nchumu ya laha ya kota ku lunghisana ni mhaka te loko mo twisisa xitatimende xa vona loko va institute this zondo commission va tlhela va ku un'wana na un'wana a nga chavi a ya laha a yi support vona hi vo va sungula ku ti hi vo munhu wo sungula ku tlhela va nga yi support kasi a va hleketa ku fanele ku ya yisa va mani vumbhoni a swi endliwa for munhu un'wana na un'wana masivo se hi yo mhaka ya kahle yaleyo mingiseri wa mina mi taku na yona hileswaku minkarhi hinkwayo loko mi twa un'wana a vulavula swin'wana swo ka swi nga ri swona ku ya hi n'wina tanani na leswi n'we mi nge hi swona hi ndlela yaleyo hi kota ku un'wana loyi a nga tshama leyi a kha yingiseri ta kota ku swi twa ku luya hayi leswi a hi swona luya hayi leswi a nga swi vula hi swona ma yi vo mhaka kona khensile swinene mara hayi yaloye mara leswaku mina i karata ku wa ka hisa mata i karata moya ngopfu u vulavula kwe kaya ni mi wa ka kwina ni vula ku wa ka hina so no vulavula ririmi leri ni vulavula phela loko a ku wa mhaka na kwala vugiyani ku ve na sweswi swi humelela hale joni hale mina a ni ta vhele ku un'wanyana va fanele na hi va teka foni ya yena va n'wi pheja ku lo a nga kona la ka vanhu lava va nga eka mhaka ya swona nemeteli vo tave hlayisekani ko no wa hi moxanisa lowu khensile swinene vana hi laha mavonelo hi nge pfuki hi fanile na siku na rin'we kambe loko ku ri ku mehe ni ku 1+1 i 3 wena tani ta ku haka 1+1 a hi 3 i 2 hi mhaka ya leswi na leswi ma va mhaka naka wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela twana lo aye Khalanga na muhumelerisi wa nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula aye botpet papa va lava nga sungula ku nghena ka ti-comment va twala ku i xioxanyama xa Zuma hi lero vele ku fosteleni ku Zuma i tirhini ende Zuma nga tirhangi nchumu Zuma i lo tidyela mali a ti hluvukisela munhu yena we le kandla ntsena President Ramaphosa na vona va kumete ku ri onhakini ende hi ku vona ka mina ni vona nga ku vele ku ri nzameni ku swilo swi olova ko va ku va ri kume ri borini botpet se papa va lava vandla ingaku na Zuma hi yena a nga endla ku South Africa yi va ngcono ku ri ku endle ku South Africa yi va worse hayi papa va lava no man yo swivutiso ni tinhlamulo nhlikani lowu eka Afrika wa vulavula ayi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani hayi Khalanga mi njhani papa hayi kwala tendeni njhani mi ri mi kona kwini atendeni ra malum rox a khensa mi rini n'we hallo i khoso no na ni ta khomanyana ya SADC na ku khomakhomiwa ka foni ya president yes o vona ku vula ntiyiso a matiko lama ya misava Khalanga a ma fumiwi hi prescribed book leyi endlaka le xikolweni le loko a ma fumiwa hi prescribed book a tiko leriwa misava leyi ta va ri yo antswa ngopfu so matiko lama nga na matimba ya ku fana na va America Israel is very powerful nation vo Russia vo va tlanga ti-game leti wa swi vona leswi Professor Sona nga swi veka u vulavula ntiyiso a ni ri mativa ku South Africa yi yime kwini Israel South Africa na Israel a va le ka good terms famba na Palestine yes ya tiva spy leswi swi nga dlayiwa kambe ku ri 2018 or 2019 swa le Rwanda so Rwanda na South Africa a ti le ka good terms loko tala ka SADC matsundzuka na ti May 2015 May 2016 loko president ya le Zambia vula ku South Africa yi endla nga ku ya ntsangu and I tivi nchumu so sweswo hinkwaswo swi vuyisela kwesi i ku hina la SADC amule ku ri super power na matimba mara ku na country ta fana vo Zimbabwe leti nga kuma independent khale na vo Maputo ne vona va tikume through blood ngela na vo Zambia la wa swivona yes so every time loko South Africa fika nkarhi wani fika yi tlatambela amule ku ri na idea ya kahle mara u tiva ku ri hina ri South Africa kumbe president Ramaphosa ukusuhi ngopfu na America while Zimbabwe yi ri na problem na America na UK
hi nkarhi lowa wa mugave lowu so swilo sweswo hinkwaswo swo swi hlangana ka SADC Zimbabwe yi nga yi tshembi South Africa so na kambe ani va ri ka a khale ngopfu va ri ka troika meeting sweswinyana a Maputo hikokwalaho ka yini swi nga humi loko va hlanganini ku hayi n'wina ya mi tshembi hi mhaka hi ta famba hi gondo leri n'wina ha mi tshemba hi mhaka hi ta famba hi gondo leriya ku tlula ku hi tumbelelana hi xihina kwala a dzongeni wa tikonkulu ra Afrika so a ndzi ri tumbelelana tolo hi to tifoni letiwa na to letati loko hi tshamile swin'we laha hi vulavula matiko fana na vo Zimbabwe we know ku ri va yime kwini South Africa ku va yime kwini ANC for example ya swi ku va yime kwini matiko fana na vo a va tumbelanga na vo Mozambique ka leswi ya ku swi endlaka hi nga tsandzeka ku hi tiva ku humelela yini ya swi tiva ku va yime kwini Rwanda ya yi tumbelanga hi le rivaleni ya swi tiva ku yime kwini mara nkinga ya ku na hi South Africa hi tumberile I push ideology yin'we ya SADC wa swi vona so na yo SADC yo va koho kwala hi vito a ku na xilo xi nga ta xi solve ende i slow a ku heteleleni hetela se hi vona swilo swi nga koho laha Mozambique swi teke nkarhi wa ku leha ku hi swi identify hi ri SADC na mitu ku ri ku na ISIS hi timhaka ta ku ve SADC yi phusha kahle a va na ti-standing point na ideology ya voho yi koho yi ri yi phepha ntsena mara va swi koti ku implementa leswi voho va nga swi yimela tanihi vision ya SADC wa vona ne metweli bot imani ngenisa lava ni twa hi hetisela hi vona inhlekani mi mamukeleli ka munghana lonene hlekani swa vona Prof minjhani buto mina pfukile minjhani Prof pfukile timina timbirhi ti nga sala mi ri yini hayi ni botped ni ta komisa swinene mina no vona ingaku botped ne eka president ya yena ku va kha va hayike va ka tifoni ta vona 99 no ka ni nga tivi nkarhi wun'wana a ni nkarhi wun'wana hi Xitsonga ve ri munhu leyi kokaka yo yi buwaka ngopfu hi tlhela rin'wana swi ngo vuya swi hi kombisa swi komba ku president ya yena va ve le ku ringeseni ku tirha swinene leswi vulaka a ni ta ku vanhu a hiseni moya hansi hi tshika president va lavisisiwa loko ri va lavisisiwa hi ku va nga ta swi kuma va ta swi kuma loko ri a va nga kumi nchumu maka va basini va ta kumeka va basini president na ya ku nkarhi wun'wana ve ri a ku vi na musi ku pfumaleka mbilu kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini matiko ya le handle ya fanele va lavisisa ku va ta kuma yini va ta ndla yini ni tsakisiwa hi ku lava mi va rhandzini mina va n'wina kwala totana profession va swi kombiseka kahle kahle nyimpi leyiwani a hi nyimpi ya ku suka swisi nyimpi ya ku matiko lama ma nga kona laha misaveni ku na leswiya swa mukwele swa ku loko botped a twa na Gilbert le ka Google un'wana u ta byela ka ku why lava va ri vanghana swi komba ku ni ya luya nyimpi leswi mi nga kumaniki na ped na yena u wela kona kasi a hi swona botped leswi loko ko va timhaka ta ku hina laha emisaveni a ni swi tivi ngo swi vula hi yo chaneliwa ku ri vukwele byi hi masayiti hinkwawo na le ka matiko a ha kwelelanga so sweswi endla muru president hi ku na matiko mo karhi lama Israel yi nga twaniki na wona president va nga na vuxaka na vona it sound as if president ti-decision ta matiko lama ma nga twaniki na Israel na president wa hina swi Ramaphosa va yima na swona ende swi nga ri swona a hi faneke ho yima hi lavisisa va kota ku vona ku talatela munhu i wela kwini ni mi tweli boto wa mina i swona ivi ku heteleli botped namuntlha ta nyika man of the match mi loko mi ri refa ni ta ku ya namuntlha mi refi game yi va feyina mi kombisa n'wana lama swi ni khomi kahle njhani mi kombisa ku ri no loko u kaneta munhu un'wana u nga kaneti ti-emotions kaneta hi ti-fact hi ti-point ku hina va yingiselanga hi kota ku dyondza a ri hina hi va nyutirali yingisela vanhu hinkwavo ma loko o tshoka la ku lwa na botped botped ngetengerengete hi ghina hi ku na we swilo u fana na yelwe ya botped mara loko vo nghena a yi ri mahungwini kona kaneta hi ti-act ikena swi ku va vanhu lava mbirhi lava who's right who's wrong mara loko u nga hi ti-fact wo lwa hi matimba igena hi swi teka nga ri loyi a nga rhanga hi nyika ti-act ya nga na ntiyiso ni mi tweli boto mina a kumeni mahungu minete ku pela ora yan'we makamoni Sandra Ntuli i nkarhi wa wena sweswi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa hlokomaka mahungu ya awara yan'we kheseri makamoni Sandra Ntuli vuya na man'wana mahungu sweswiwani awara ya mbirhi hlokomaka ta kona swi nga ri khale ya hafu ku bela awara yan'we loko ni huma so ivi i tsotsiyele khokho loko yi nghena yi ta ku Zuma na mina kwala ka Munghana Lonene FM makumba ndlela
a famba swin'we na tinyiko Morgan Shivambu muhumelerisi lava va vonaka ku i vamani va takula hi ndlela yaleyo va sungula va ku vutisa swivutiso hlamula loko hlamurile se hi kota ku swi twisisa kwakho i na hungu hi ku xikongomelonkulu xa nongonoko lowu masiku hinkwawo hi tshama eka hi vula ku minkarhi hinkwayo loko hi ri laha hi kandziya laha xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula a hi tweneni muyingiseri loyi hi twa ku angulaka hi nihlakani mi amukereli ka munghana lonene Aye buto njani? hi pfukile buto wa mina minjhani n'we Hi pfukile ma. a khensa Minge yi nghena so. Lexi endlaku mi kuma ku va na ku spayiwa na ku zondiwa hi vanhu hi ku loko va tiva ideology ya n'wina ku yi fambela kwihi. Se loko ri tiko leri leswiya mfowethu lavan'wanyani va nga vulavula mi kuma ku n'wina ma nghena mi president ene va swi tiva ku vudyelani bya n'wina byi le kusuhani na China na yi matiko lawa man'wanyana va fanele va mi spayara ku kasi munhu loyi hina hi fanele hi n'wi nghena njhani because ha swi tiva ku yena na loyi i vanghana se President Ramaphosa ideology ya vona na ku twisiwa hi vanhu va tivela ngopfu va ri kusuhani na America leyo na yona America yo va na matimba mara yi na ti-enemy to tala se vanhu vo tala va lava ku twisisa ku okay i pusha that ideology kumbe na hina i nyiketa fair chance na swi nge tsandeki ku va na ku spayiwa se xikongomelonkulu i ku ispayela i ta kota ku ndla hi ku tiva ku ideology ya loyi leswi yi fambisaka leswi hina loko hi lava ku nghena laha hi nghenisaka yini mi nge ni chelela ndzhaku ku mi kota ku mi twisisa hi nkama luya wa mfumo wa president wa Zuma loko mo langutisa ti-African country leti ti-ideology ya kona vanhu vo fana va Zimbabwe vanhu va fana va Mozambique just because va va tiva ku i nationalism munhu loyi a lwelaku so vuxaka bya vona a byi fani na vuxaka bya tatana Cyril Ramaphosa na Zimbabwe na Mozambique na munhu i ideology ntsena leyi twisaka i mhaka ku loyi kambe loko hi lwa a hi lwela swilo swa so se loyi kambe yena i favor na swilo swa so ku fana na kwala kaya sweswi vanhu vo tala ku na nchumu wun'we lowu hi tirhisaka kumbexana hi tirhisa timbiti na ku twa ku vava hi ku xiyimo xi yime njhani loko mi ya ku fumeni a mi ya tirhisa matimba ya n'wina ku va na ti-resolution leti nga pasa leti ANC nga mi nyiketa tona ku mi fika mi endla leswi na leswi na leswi na leswi se ideology ya n'wina loko mi kha mi tiviwa hi leswi mi kumaka ku n'wina ha swi tiva ku mi hleketela leswi mara hina hi ta fika hi ri vanhu va patu ra n'wina hi ku ha mi tivela hi ri no loyi ha swi tiva ku leswi a nga swi lavi mara hi fanele hi puxa leswi hina hi nga ngurumela swona ku a endla swona that's why mi kuma ku ka party ya ANC sweswi ku na ku hlembetana ku na vanhu vo tala lavo ka va nga va twisisi like before like ka tatana Zuma vanhu vo tala lava a va ri kona lava va kumeka ka cabinet a va ri vanhu lava va nga twisisi na nationalism leyi va lava ku yi endla ene loko va yi endla va kuma ku ri na ti-resolution leti nga tekiwa lava va meka sure ku a ku sunguli leswi ku fanele ku sungula leswi a ku sunguli leswi ku fanele ku sungula leswi and that is the biggest problem leyi nga kona se hi huma njhani leswi hi fanele endla ku swona i nchumu i mhaka ya ku loko ku ya ku voteni wena loko i ta na party ya wena i ku mina ni endla leswi na leswi na leswi loko ku fika ka congress a ku wine swa wena so loko mo langutisa ta Ramaphosa wa va ri na problem ti-ideology ta vona leti va nga nghena hi tona hinkwato ku wine ngopfu ta RT leto National Reserve Bank teka misava yi endla yini se resolution ya vona i against party ya vona leswi boha va lavisa swona Vulavula lava yini kasi ku ya hi n'wina okay ku ya hi mina ku twisisa ka vona xo sungula vona va fike va ku no i xilo leyi hi fanele hi endlaka na xona ma hi vona tiko leri le ku tsengatsekeni hi fanele hi lwa na corruption yes that was his mandate ya vona ku ku fanele ku va clean ku fanele ku va na hina hina leswiya loko mo tsundzuka ka man'wani ku no problem ya hina i one loko mo veka nawu a mi veki nawu hi mhaka ku mi vona n'wana i joyini veka nawu lowu nga ta mi pfuna loko mi kha mi rhana tiko leswi mina leswi ni nga va against na swona ni te loko a va swi tivile va fanele va ku as an ANC we have made a mistake hinkwenu se from today hi fanele hi make sure ku na n'wina a mi ri kona tatana Zuma mi nga pfumela swilo swo fana na leswi na leswi huma what can we do ku pfala mimbhovo leyi nga pfuleka ku timali ti huma easy ku kota ku yi veka hinkwako ku ya le hansi a hi pfunaneni ku pfala
se hi ve na problem ya ku no a hi pfunani ku pfala hi la ku pfunana ku kombeta ku mina na antswa ku tlula wena se that's why ni kuma na ka vona corruption yi nge yini because a yi pfariwangi ho la ku prove ku i mani loyi a nga dyoha ku tlurisa mina kasi a hi fane hi pfumeli ku hinkwenu a hi ri ka mfumo we've made a mistake as a party now we want to close this loko wena swilo swi nge easy ka wena what can you help me at this moment ku hi pfala ku mali leti nga homi that's why ni vona ku a va vatwangi hi 3 months mali ya PP 300 million a yi fambile because a va falangi la ku puta kona va le ku prove ku vona va antswa ku tlurisa loyi a tile mera wa twangi hi 3 months ku tleka yini va vatwangi hi 3 months ka ti-PP ni twe ku sweswi ku se ku humelele ku 300 million yi yiviwile ene leswi sweswi va nyikete lavaya ideology ya vona yi hambana na vona ku okay ka Zuma 60 million leyi nga famba na maguptas 60 billion leyi nga famba na maguptas mara wena i ri yini hi 3 months va 300 billion se i mani loyi a antswaka se ma swi vona ku ai twanana ni 300 yini 300 billion khona tata mnawudzi mi kuma ku yele tonani a ni ku te ku ri 500 billion 200 billion a yi nga se authorize se 300 billion hi leyi a yi ri kona ku pfunesa ka ti-PP na swilo hinkwaswo a yi ri hinkwayo yiviwile okay leswi hi vulaka swona ku loko lavaya va kote ku teka 60 billion leyi pfumelaka ku no maguptas va yi dile ya 60 billion hi 9 months kumbe 8 years mara wena ka 300 billion eka 300 billion leyi nga kona na mi twa sweswi leswi vulaka swona kambe leya 60 billion mi kuma ku yona no 60 billion loko mo twisisa vanhu hinkwavo va pfumela analyzing ya ku guptas ka swilo hinkwaswo leswi ri kona va tirhise 10% ya 100% leyi ri kona ene ku na vanhu vo tala loko yi twa laka Zondo Commission 999 va kota ku yi vulavula ku it's 59 to 60 billion leyi pfumela ku maguptas va yi dile se question leyi voka vanhu va nga yi twisisi i ku mhaka ku loko hi pfumela ku lava va de 60 billion hi 10%. Lava 90% iba mani. Because kuna issue yo tala loko vanhu va kha va vulavula hina ideology yo ka hi nga tivutisi tatalo mi tsakisile ku ta tlhela rera ku loko ku vulavuriwa 10% 90% yi ye kwihi kambe a hi gimeteni kwala a hi gimeteni kwala ana la ku vulavula xilo xin'we loko mo famba sweswi mi ya ka la airport mi fika mi vutisa ku i tikhampani ta va mani leti chelaka ti-airplane leti ya petrol. It's only 3 companies and no one wants to touch it. Me ta super mai dai touch. Can see ngwana man. Can see tatalo. Ai. Ya kule kutikila lela asas. Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. Botpete ena a hela ku brainwashiwa ku vula ka ye July a nga yi tivi politiki. Munhu wo ka nga votangi hi 94 a nga yi tivi politiki. Vanhu lava tivaka politiki hi lava van'wani va nga lova van'wana va khalabya va lava nga ya exile vo va swi tivaka ku famba yini. Yaloye a nga ti a ta hi hlohleta hi swo biha loko ku ri ku la ku yimele president Zuma a hi le a KwaZulu Natal a ya tshama kona a ta kota ku vona na mazulu kuloni malama ka vona hina halawani hi mana president leyi nga kona sweswiwani hi ku yi huma Limpopo ku ri i mhlomuni as long hi fanele hi sapota va ka hina inkomu yeba se ku swi tirhisa leswi 015297185 nhlekani Good katika lezo amitutela hawala se ya kuiva kale mata anku an la nghena ka lebo to swi kahle ku munhu a phawula nyana ku vula ka n'wina a ku vuli mina ku phawula i ku thena a ni phawuli mina no ku phawula hi loko hi kha hi vulavula hi ri va xinuna kumbexani kwele ya ku vuswa kumbe yini hayi kun'wana laha wo vulavula hi tisa tlhelo a hi mutweni bodo wa mina hayi khona Botpet yes mo ni mi byela swin'wana ne hi site ra mina ani
ni pfulela radio from 12:05 to 1:30 ni yingisela nongonoko lowu tisa mavonelo ma mina. Reason being a ni lavi ka nongonoko wun'wani loko un'wana a nghena a navelela un'wana birthday mina ni tsandzeka ku nghena for a month ivi loko ni ya nghena ni ya rhuketela loyi a nga ta kumeka a kota ku nghena daily a navelela vanhu va yena hi birthday. So ni chavela swona sweswo mara swi important because nongonoko lowu le ku hi pfuneni ku hi nga wu tshiki wu divert ya kun'wana ku fana na Nixon audio leya or clip leyi ma ku heta ku yi tlanga. Loko hi pfumelela yi divert ya kun'wana swi ta hi moxela. Swi ta hi moxela ngopfu ende ta hetelela hi nga ha ku tivela ya kona. Lexi ni nga xi vona hi lexi we are in that stage as South Africa hambi umfundisi hambi mina ufana na mina nje ku nga munhu nje mbuyangwana ndeki xo tlhariha mbuyangwana hambi xidondzeki xo tlhariha hambi xidondzeki xa mbara swilo leswi nge le ku humeleleni ka tiko ra ka hina ende swi swa kona swi ta from ka tipolitiki un'wana na un'wana u tisa mavonelo se a take side. Yes, vanhu lava nga ta va kuma va analyze va ri neutral a few but and I have realized wa vatwa na vanhu lava nghenaka maybe va athaka jula loko vo hlangana maybe ku ri xitaratini va ku va la ku vonisana no bananiwa ku nga bananiwa, so it's very dangerous and loko swi pfumelela se swi fika na hi ku se va teka sayiti ko va ku ani lexi hluphaka na loyi ni vulavulaka na hi sweswi i teke sayiti hi leswi hluphaka and unge hu voni tiyisi loko uzo teka sayiti loyi ni vulavulaka na yanga nghena moyeni i teke sayiti se loko i ze ya vulavula na yena teka sayiti hambi i ringeta ku n'wi komba ku hey leswiwani ke a nga ha swi voni kateka. That's why an langutaka yona loko yi sungula swilo leswi before ku khomiwa na President Zuma ni vulavule hi ku vanhu va ta luzekeriwa hi vutomi kwala ka nongonoko walowu a swi fanele swi endliwe hi ndlela nga leswi humelelini hi vona tinambara swo swi titsuma uma 300 and something. Yes, leswi a swi fanele swi avoidweni mo ni khumbaka leya ku why President Cyril va lava nhloko ya yena kampanini mara ni nge yi halaka administration tata ngopfu nyana halaka politics because ni na ku tlakeka nyana loko yi talaka administration ya government hi fika hi vulavula hi 9 years and then hi fika hi ku President Cyril u le ku tirheni swinene u le ku cleaneni ingaku u sungula ku va ka government hi 2019 or 2018 hi ku a ri kona as a deputy president suka Mangaung ya state not ya ANC loko va vuya Mangaung, so a ni koti ku twisisa ku loko vanhu va fika va pfala laya va nga ha vulavuli hi swona ka site ra yena and then va ta sungula ku endla ngaku ko va ka government just 3 years ago ku hi va hi languse njhani montala ka politics kumbe va mi langute hi ku i mani a nga na matimba loko se mi ri ka government kumbexani mi va nga mi swi twisisa sweswo ku loyi mi swi vitana yini kambe xipolitiki la kholaka ti-short i mani mata ku humelela yini about that a ni swi tivi ANC na tiko i ndlopfu a na swi tivi mani nga tshama ka swivula u nge call short or one and then you make it. That's why mbona ANC koti ku recall Thabo Mbeki, that's why mbona ANC koti ku recall Jacob Zuma. me vula ku va holobye lava hi va vona va kha va hlongoriwa va thoriwa na vusiku hayi swona leswaku va thoriwa na vusiku lava hi pfuka nampundzu hi ku va ku va thoriwile a ku ri ku twanana ka vona tanihi vanhu. No, a nga ri ku twanana ka vona and by being someone being a dictator win. That's why u nge swi koti as an individual okay. Ku capture tiko ra South Africa kumbe ku capture vanhu ra ANC. Okay. So leswi lava ku taka swona in a political side leswi bot pet ni khomele ntani ni sungula ni basana nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Pat Mathebula ku sala timinete tsevu hi huma so ima ni nyika muyingiseri nkarhi wa vo va hetisa ivi hi ta teka muyingiseri lowu hetisela ivi hi huma so hlekani boti mina sorry khomisa mani a ni swi vona ku loko no swi ta endla ku ni mi kavanyeta mi nga ha hetisi hungu lera ra n'we ra politiki ya okay ni kesini bothat bothat n'wina mi nga va khale nyana mani mi ginirini mi twa ku munhu u bi swinyanyani swa 4 hi ribye rin'we
hayi swa ri byani swi tiva a ni tiva swa rimhandi loko wo kuma leswiya swa tindeyani tika ti ta ti tele u nga swi wisa u nga swi wisa lexi nga humelela laha eBotford hi vuyisa ka kulukumba Cyril Ramaphosa because hi vona nhloko ya ANC currently. Yes. Ka political party ya vona ku la ku wisiwa kulukumba Jacob Zuma, ku wisiwa Suprema Mapilo, ku wisiwa Ace Magashule, kutani vo Andile le Eastern Cape. Hambo ti njhani wena u nge swi koti swi ta ku tikela la kulukumba Cyril Ramaphosa tanihi nhloko regardless maybe a va voni hi tihlo rin'we na macomrade leyi a va fane va kume political solution than ku destroyana. Yes, loko vanhu va huma endleleni in politics mina I believe i ku va fane va discipliniwa than to destroy each other. Kambe political solution ni nyike ni xifaniso ka vanhu va lava mi nga va tshaha. Political solution a yi fane yi tirha njhani ka vanhu va lava hinkwavo ka khale ka kumbe matsalani general lava nga yimisiwa ntirhweni va hehliwa hi ku ku na resolution ya Nazareth tatana Mapilo loko ni nga hoxisiwa va hehliwa hi ku va vule swin'wana swi hambana na swa vandla le ka vandla ra voko le a Northwest. Sweswo se political solution i ku yini i ku munhu a vule leswi swi hambanaka na vandla kumbe mi ku mi lava political solution mata la ntirhela kona ne Botford ne hi guideiwa hi result swa na ri na problem na outcome yele court da swa ni pfumelana na kulukumba Ace loka ku ya ku appealeni. Yes, loko hina hi vuya ka Congress ne loko hi teki resolution yintshwa hi ya ka register Department of Labour ya declare ku hi leyi ivi a hi vutisa ku leswi mi swi tisa ku la hi leswi mi nga twanana hi swona na hi ku hi sayina ku cinca khoma ku cinca anything ka leswi hi nga ta hi submitini a swi pfumeleliwi a ku na NEC a ku na Central Committee nga ta swi cinca handle ka special conference loko ve hi bela hi la ku cinca resolution. And the resolution leyi nge le ku dileni na kulukumba Ace Magashule leswi I can tell you yi cinciwile amendweni. So ntaswani ku na problem ku cinciwe yilo amendiwa kumbe yilo nikiwa leswi hi nge loko yi nikiwa yimane loko yi ndliwa resolution a Nazareth right I fikangi yi ndliwa generally ivi NEC yi fanele yi komba ku yi ta kota ku tirha a yi swi fikangi kwalano a yi fikangi. Okay, a yi fikangi loko yi hetisela yi te munhu hi matitwelo ma yena. Okay, u fane a nikisana a ku na munhu loyi a nga ta teka nikisani on behalf of hina Congress ku discipline munhu un'wana. se NEC yi le ku ndleni ka yini ka swi vula ku leswi yi nge le ku swindleni ha swona. NEC tirho yona is to make sure ku leswi nga twananiwa hi swona not ku tatisa or ku hunguta swa implementiwa na ku vandla ra famba until loko ve ku la ku cinciwa swin'wana hi vuyela ka special conference loko ve ku na swin'wana swi hisaku hi fanele swi amenda or ku endla swin'wana. Se hikokwalaho ka yini swirho swi nga ri ku vulavuleni hi ku a ni swa tikanyana loko ku vulavula n'we mi voniwa ku nandzu swi twala hi nga ri tlhelo rin'wana kasi loko a swi vulavuriwa hi n'we mi nga basa a swi ta olova. Botford my kaya leyi nga kona currently ni ya vulavula ku because we are not even allowed to meet because loko ni sungula ku hi vulavula ni ri so they can even discipline me because va ta ku byela kona mandate a wu khomi ku meeting wa branch la u nga kuma mandate ka branch ya wena mara ti-branch ti le ku hlanganeni ti le ku hlawuleni vurhangeri musweswi a ti pfumeleliwangi mara ni vula ku sweswi like KZN but they are not allowed to meet. ni vula ku leswi hi nga ka level 4 leswi hi nga ka level 4 a hi swi tivi kambe before hi nghena ka level 4 a ti hlangana. Yes, tin'wana ti-branch sa ti ri ku raiseni that's why friends of court loko kulukumba Ace Magashule even though va nga tekiwa va vuyiseliwa handle sweswi hi nga ka level 4 ku fanele ku tshame ti-congress ta yi-chuta regional KZN mara va ti yisi court and then ti stopiwa because they are not allowed. Ai kimetoni kwalani hi ta hetisa siku rin'wana mani hi wisa enkomo n'weveri yini ai
nhloko ya mi ya pandza a mi ri ni famba ni khese ngopfu ku va mi ni lombe ndlela